Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rirareba abaturarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo ni irya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi. Nanone iri tangazo riraza kugaruka ku kigo gishinzwe amazi WASAC. Niyo mpamvu ikigo gishinzwe amazi WASAC cyatangaje yuko ibura ry'amazi mu mujyi wa Kigali ntago ariho gusa, ahubwo no mu ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda amazi yarabuze, ubwo yagaragaje ko umwaka wa 2025 habayemo izuba ryinshi ryatumye amazi abura cyangwa amasoko akama. Ni mu gihe mu karere ka Karongi naho amazi yabuze, igishanga cyo mu karere ka Karongi nacyo aho bavomaga cyangwa WASAC yakururaga amazi naho kikaba cyakamye. Ubu bakaba bari gushakisha ubundi buryo kugira ngo aba baturage babone amazi. Ni mu gihe mu mujyi wa Kigali, Gasabo amazi yaje, ubu ngubu bari kuvoma amazi fresh 5 kwa 5. Na mu gihe no mu karere ka Gasabo nabo barimo baravoma amazi yarekuwe, gusa asigaye mu karere ka Kicukiro, ariko nabo ejo bazabona amazi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 7 mwaka wa 2025. Ejo no kuvuga ngo amazi azaba hari mu mujyi wa Kigali hose, ariko WASAC yatangaje ko buri munyarwanda wese akwiye gufungura ikigega cye kugira ngo hajyemo amazi, kubera ko ubu ngubu ni ugusaranganya kugira ngo buri muntu wese abashe kubona amazi. Nk'uko mubibona hano turi kuri taka, aho abaturage baje kuvoma amazi hano ku muhanda. Nk'uko mubireba ahangaha hari robine itajya ibura amazi, bivuze ko iyi robine ifite ibigega bibiri inyuma hano ureba. Rero aya mazi namwe bavomera ingerekani veni, ariko amazi yazamutse arimo bayavomera igiceri cy'ijana, kandi ko mubibona murabona yuko abantu bahuzuye kubera ibura ry'amazi rikomeje kumvikana hano mu mujyi wa Kigali. Akenshi na kenshi ariko WASAC yakomeje kugaragaza ko ntago ari mu mujyi wa Kigali ari kubura amazi gusa no mu karere ka Nyamagabe naho amazi yatangiye kuba makeya. Ni mu gihe mu bafite amarobine mu rugo amazi atarimo abageraho, bari kuyoboka mu kabande kugira ngo babanze bahaze umujyi wa Kigali ubanze ubone amazi. Rero ikigo gishinzwe amazi WASAC cyatangaje yuko abantu bakirimo imyenda cyangwa bakirimo ibirarane batazigera babona amazi na rimwe batarishyura ibirarane barimo. Ni mu gihe yagaragaje yuko ahubwo bazaza bagakuraho amarobine bakayatwara icyo bita konteri ibara amazi. Iriya konteri bayitwaye kugira ngo uyibone urabanza ukagenda ukishyura n'amande. Niyo mpamvu yavuze ngo umuntu wese utarishyura amazi niyishyura amazi kugira ngo abashe kongera kubona amazi. Kandi yagaragaje ko aba bantu banze kwishyura amazi nibo bari kugomeza bagaragaza ko amazi yabuze, kugomeza bazamura cyangwa bongera ibibazo byo kuri WASAC. Ariko bivuga yuko WASAC yagaragaje ko uyu mwaka cyangwa uku kwezi kwa 8 nabwo amazi azabura, ariko ntago azabura cyane. Ariko yagaragaje ko hazaba ari muke nimba izuba ritangiye none hanga mu kwa 7, bivuze ko mu kwa 8 rizacana cyane amazi akaba make. Ibi ntago ndi bubitindeho cyane, mu gihe turi bugaruke ku kigo gishinzwe amashanyarazi cyangwa umuriro muri rusange aricyo cyitwa REG. Ni mu gihe abaturage batuye mu karere ka Karongi batwawe cash power zabo, ariko bakaba barazitwawe na REG, ariko REG kugera ubu ngubu ikaba itarabazanira cash power zabo. Ni mu gihe bano baturage bavuze yuko bamaze hafi amezi 7 badacana kubera ko WASAC yajyanye REG yajyanye cash power zabo kugira ngo izabagarurire inzima. Bavuga yuko izi cash power zari zarapfuye, ariko twagerageje kuvugana na REG, ariko REG yavuze ngo mu cyumweru kimwe abaturage bari babonye cash power zabo bacane. Barimo babyigaho cyangwa barimo bashakira izindi cash power, niyo mpamvu byatinze. Ni cash power zigera muri 250, urumva kuzibona ko bitoroshye, niko bambwiye. Ariko bavuze yuko iki cyumweru kitaza gushira aba bantu batabonye cash power zabo. Murakoze cyane, nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ni incamake y'amakuru nge mugiye kubana nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura rw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nanone turongera twigarukire ku kigo gishinzwe amazi WASAC, ubwo cyagaragaje ko ibura ry'amazi mu mujyi wa Kigali rikomeje guteza impungenge. Abantu benshi bavuga yuko amazi atangiye kubura mu kwa 7, ubwo bivuze ko mu kwa 8 bazayabura burundu. Ariko WASAC yagaragaje ko batazigera babura amazi
amazi na rimwe, kubera yuko ubu ngo Wasake yatangiye gufungura amazi mu mujyi wa Kigali hose, uturere dutandukanye tw'umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Ubu mw'iri joro ryo ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi iraza gufungura amazi, mu gihe yararikiye abaturage bose gufungura ibigega byabo kugira ngo amazi aje kubasha kwinjiramo. Murakoze cyane mwe twabanye, muri ab'agaciro, cyane cyane nabakoze subscribe uri uw'agaciro, ndetse nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana iguhe umugisha ubuzima